Jaz sem včasih full anime gledala. Ful. Ampak odkar ne hodim v srednjo šolo, imam težave z branjem. Zaradi tega, ker ne vadim več. Če imaš disleksijo, moraš skozi vaditi. Jaz sem obupala. Zdaj imam text to speech. Poslušam full knjige, full fanfictione, vse prek text to speecha. Chat, text to speech. If I have to read a big post, text to speech. It's my life. It's my life now. In animeji ne znam japonsk nič. In imajo podnapise. In vsakič, kar moram prebrati spodi, vstavim in preberem. To je moj brat tudi delal. Veš, koliko je težko slediti animeju za animacijo in podnapise. Just learn Japanese. Ne, kaj pa dabani animeji? Se to bi bilo za tisto. I'm fine with it. Yu-Gi-Oh! GX. If you listen to a fucking robot read to you fanfictions, you're fine with it. Ni več dub, taki problem. Dub ni bil nikoli meni problem. Jaz sem nemške dube poslušala.